Movie Maker. Windows Live Movie Maker huwa programm li bih nistgħu nikkreaw u nedittjaw il-films. Windows Live Movie Maker ħalli lin-nies joħolqu videos permezz ta' ritratti u animazzjoni billi jipprovdi ħsejjes kif ukoll effett li tipikament insibu f'movie making software. Windows Live Movie Maker kien magħruf qabel bħala Windows Movie Maker. Fil-Movie Maker insibu 5 tabs: il-Home, Animations, Visual Effects, Project u View. Mit-tab tal-Home wieħed jista' jżid ritratti u videos, mużika, videos meħudin mill-webcam, it-titli, krediti, temi u tista' wkoll tissejvja l-video tiegħek. Mit-tab tal-animazzjoni wieħed jista' jibdel it-transizzjonijiet kif ukoll ikabbar iż-zoom. Mill-Visual Effects wieħed jista' jżid l-effett lill-video. It-tab tal-project tikkonsisti f'dak li ngħidulu aspect ratio, bħal dak li ngħidulu widescreen jew standard. L-aħħar tab hija dik tal-view li minnha wieħed jiffoka u jara l-iskrin. Wieħed jista' jissejvjah bħala high definition display jew jaħraq DVD. U wara jissejvja u jaqsmu fuq YouTube, Facebook jew Messenger.